It's the nastiest, blastiest, A Asociación Bella Escola organiza mañá en área central unha batalla de break, un campeonato individual. Os 16 mellores Cara a cara, contra un asociación que se chama Bella Escola. primeiro campeonato galego que se fai en Santiago. Mañá, a partir das 4 da tarde, o campeonato galego de breakdance que chega, veremos se o vaya para quedarse En Santiago. Santiago. Bienvenidos, damas y caballeros, a la Santiago Street Battles 2012 en área central, Santiago de Conquistó el Ruido.
Driving down the deep blue sea, I got an Epigenical and floating free. When I go down the beer people, I can feel the groove pressure in my ear. Fly through the rock like a flying bird, I forget home and trouble